الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى،
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuasing kasanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat pa Nabi na tujungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na inahli keluarga niya. Iban na sin mga kasahabatan niya. Iban na sin hisyu-hisyu in miyagad kanila pakarayawan sahingga rumatong inadlaw kiyama. Pataptapon na totoo din pakmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ayaw tod kita niyo mikimatay. Ba't malingkan? Inkiaunan na to halong pag-iman. Inkiaunan na to halong kabuka patuhan. Labi aula inkiaunan na to makalamod dahil mga tumpukan na hinang nila'y maksud sa lago-lago may ta sila yari bihaon hadunya amunain hinangon indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta umanib at tawakan lumayo dahil mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinmahuli niya mga katay manguran kamaasan sin ako haagama Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinhambok masa miyatuin mga musyrikun panabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hamaksud mga subo sarta umingat banghisyo in pagnganan Allah. Dihayni dimagad in nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jajawaban. Dahing hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala bang uno in hijawab niya hamanga tao na nga subukan niya hatungod bang hisyo in pagnganan Allah. Law si mga musyrikon panabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad sif lana rabbak. Waya kolong na Muhammad sipatan kunulong na kamo in Tuhan mo pagnganan Allah. Hati niya in mga musyrikon na inu-inu sila. Iban na ajaib sila. Banghisyo tuod in piyagtuhanan sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin wayro ni nadlaw. Wayro nindum. Wat malingkanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaon siya nanawag-tawag in subay pagtuhanan tuputunggal in Allah subhanahu wa ta'ala sambil miabot in Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagpilo iban yudyo-udyo iban biyawa-bawa sa masi in Nabi sallallahu alaihi wasallam sisilawak niya qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu. Waya kamu sin sa suko na karungog sin kaptangan ko ini pamong kamu sin la ilaha illallah magparuntungan kamu. Pamong kamu sin wayro untuhan mapatut sumbahon hakasabunalan bot malingkanin Allah magparuntungan kamu. Dahil nga sababyat po wala na kiyasandalan si mga sila musyrikun ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya nila tud ingatun iban hatihun banghisyo intuhan piyagtuhanan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sif lana rabbak. Sipatan kuno kamu intuhan mo ya Muhammad iban suy-suy ha kamu banghisyo intuhan mo. Dihay ni mga katay manghuran kamaasan sin ako ha kam Islam.
Wala da naglugay ni maugin Jibril alayhi salatu wassalam nagdara singkaptangan sintuhan jajawaban ha mga sila nga subo hatungod sintuhan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na singkitan yung katan. In ayat haupu memorize singkitan yung katan. In ayat haupu hapal singkitan yung katan. Sambil in bata agad hapal in ayat ini labi aula in kamatauran ding ha mga muslimun kaingatan nila in ayat haupu ini in ayat ini makatay manghuran kamaasan sin ako kami Islam di na to kaingatan bang hisyu in pagnganan Allah. Puin arisin mahasuk ki mahatinggi Allah qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amuratu inkaptangan sin mahasut si mahatinggi Allah bilang jajawaban ha mga sila nga subo hatungod sin pagnanan Allah. Qul baita isilaya Muhammad. Baita isilaya Muhammad lawi aula na mga sila nga subo kanyo yan. Kay mo yan. Hatungod ka ako. Baitay sila Allahu ahad. Muna baitay sila in Allah ahad. Kuning pagnganan ahad. Habahas Arab aun pagyanan ahad iban sin wahid. Bangkaw umyan ahad way nahikarwa. Sa bangkaw umyan wahid aun pahikarwa aun pahikat aun pahikapat sambil pataas. Say mahasut si mahating Allah. In kabtangan piyangaptang niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta hipasampay pa mga nangasuwah tungod patuhan Allah. Qul huwallahu ahad. Baita sila ya Muhammad. In Tuhan Allah in siya ahad. Bimakna tunggal isa-isa niya. Wairun na hikarwa niya. Wairun na hikarwa sin mahasut si mahating Allah. Isa-isa niya ra in Tuhan suway kilahon singkatan manusia. Isa-isa niya ra Tuhan insuway pagtuhanan singkatan manusia. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala ahadun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Amin Allah tunggal siara isa-isa niya hakatan nagpapanjari singkatan kikita na tubihaon. Simo daing pataas iban sin pababa. Dapit patuon na to, iban sin palawa, iban sin patay koran na to, iban sin yabutan sin pangatod na to, yung katanyan, wayroon. Duhaing nagpapanjari ka niya, wat malingkan tupot tunggal da amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala imiyanin Allah ta'ala, wa ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Inallahu ta'ala imiyan wala ako nagpapanjari. Way siya imiyan wala kami nagpapanjari. Sa imiyan siya wala ako nagpapanjari. Bimakna, in Tuhan Allah, isa-isa niya ra. Tunggal isa-isa niya. Wayrun tuan hikaruan niya. Wayrun hikatu niya. Nagpapanjari sin pitong lapis langit. Isa-isa ra sin Allahu ta'ala. Halom sin unom adlaw ra. Nagpapanjari ka ko iman na singkitan yung katan wayrun dukaing bat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala hangkan baita iya Muhammad imanga sila na nga subutungod marika ko Allahu ahad. In Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Isa-isa niya ra wayrun iban niya labi aula di manjari pagsakutuhan haununo para kala labi aula ning pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Demikian baitay sila ya Rasul ya Muhammad. In Allah subhanahu wa ta'ala as-samad. Ay bimakna in Tuhan Allah. In siya Tuhan hahajatun singkatan pia panjari. Simu din pamanusia, simu din pabinatang, simu din pajin, iban na singkatan. Ingkatan manusia berhajat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Allah ta'ala siya rin makakausakatan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah subhanahu wa ta'ala katan ununo para kala. Lando siya makakaus. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
In mahasot si mahating Allah. Yaon, hapad lima niya in pagkawasa, in pagmilik, iban na singkatan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iwanin Allah Ta'ala hakatan uno-uno sangat makakausway roon mustahil ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yato siyara in patut. Tuhan pagtuhanan iban siyara in patut hajatun singkatan manusia. Ang pasipat sin Allah Ta'ala sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasman biyaita sin Allah Ta'ala manghisyo siya. In Allah Ta'ala ahad. In siya tunggal. In siya isa-isa niya wayrun hikarwa way hikatuway hikaupat. Sarta in siya hajatun sing kamatauran. Labi awla na yung mga piyapan dyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pasipat sin Allah Ta'ala manghisyo siya. Unin ari sin Allah Ta'ala lam yalid. In Allah Subhanahu wa Ta'ala hasya lillah. Lam yalid. In Allah Subhanahu wa Ta'ala wala siya wakas nag-anak. Ay bimana wayrun anak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap anak wayrun asawa niya. Bimana in Allah Ta'ala tunggal makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Sipat sin Allah Ta'ala. In siya wayrun siya wakas nag-anak. Dahil nga sabab yato suway butukon sin Muslim halam simbigi jantong niya in Allah Ta'ala wala siya wakas nag-anak. Bangaon suy-suy rumatong mon kaniya wat intuhan ta ka anak inyawi kasabunalan niya. Bangaon kaptangan pagkarunguhan niya wat intuhan ta ka anak inyan way kasabunalan niya. Karena Allah Ta'ala na inna may tain siya tuan wala siya wakas piag anak. Nabi hayaon. Yari kita niyo hapulan December. Yari kita bihaon habulan December. Kendi maon in panglagui Panabi na to Isa alaihi salatu wassalam sindo kayong agama. In Muslimun tupod in pangahagat niya in Nabila Isa alaihi salatu wassalam Rasul sarta daaksin Allah murad to puwas dayng hato di naman jari in Muslimun mangliulakat ahukuman sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari kita habulan December maaw paglagmak sin dunya. Kanya pa kanya in kahula-hulaan. Bang mo kita on wayro rin adlaw. Wayro rin doom. Hingkatan yaon nagsasadya yaon nagtatakama. Karena sumud na in waktu, in masa, in daawa, kapag pata, atawakan kapag anak. Kan Isa alaihi salatu wassalam. May Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Liang niya sa suko sinong pag-iman. Liang niya sa suko on kabuga patuhan. In lumayo sila hapaningod-tingod sinduga ing tumpukan. Labi awla na bangin singuran sin Muslimun yan aon koneksyon niya papagtuhan. Aun connection niya papagtauhid. Inya tuliangan sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mayta bang in Muslim di kapag kaarihan masinaman amin tiulak ning ginhawaran niya manglaggo iha kapag bata kapag anak kan Isa alaihi salatu wassalam habulan ini bukunhat malaraking pagtauhid niya sa lamurun pa siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga tumpukan niya. Impangasubo may talyangin mga Muslimon sumabo hapaglagmak hapaglanggoy hakapagbata kan Isa alaihi salatu wassalam. Muna hangkan liangan i Muslimun haparakala ini asupaya di malarakin pagtuhan sin Muslim pa Allah. Bukun kay Allah Subhanahu wa Ta'ala may tain siya way anak.
Tuan hambuk ding ha mga sarap, may tanaaw ning paglagmak. Maaw ning panglagko isim mga roing agama pagpatasin Isa alayhi salatu wassalam. Ding ha mga daawa nila laong na pagbata iban pag-anak. Hatuhan sing kita niyo. Bang mo kita ning kabtangan Merry Christmas. Bang sadya ingat sin Muslim unin hati sin Merry Christmas. Tanto kaya rin yung pagtawhid niya. Unin maana sin Mary. In Mary bang biyakato kasadya hitraan. Kasalamatan. In Christi hay ni mianahan sin mga ulama al-Masih. Amunin Isa alayhi salatu wassalam. In mas di hay ni amunatuan in kapag bata atawakan kapag anak kan Isa alayhi salatu wassalam. Ay bimakna sa kaula-ula pang i-Muslim imiyan singkap tangan na sapot sing kita bikakain ha. Biya sin sa kaula-ula liyago niya risap in kapag bata iban sin kapag anak hatuhan. Kilahon Tuhan sin dukaing akamamun Isa alayhi salatu wassalam. Nin Isa alayhi salatu wassalam in siya bukun Tuhan. In siya nabi. Dahil nga mga kanabihan piyarasin Tuhan Allah. Dahil nga sabab ya tuwangin Muslim mahuwot in panawhid niya. Andu, suway siya umanip iban lumayo hapang laggo iban pang lagbaki sin parakala ini. Sa mga kasusabi hayaon, ing kamatauran bihaon, bang kita-kitaon, bustak dito, bustak di, distuk, bustak dito, pag-asu-wisyo, mga Muslimon. Sumod ka palom sing katinda-tindahan, on masul pagkakitaan mo, nag-akaw pa sing Christmas light, magpayad sin puan iwo, pag-asu isyo, mga Muslimon. Ang pagkawayan sing kaibanan bang doon kakitaan mo mag-ilaw. Dukay pinilaw kadung, dukay pinilaw pula, dukay pinilaw biyaning. Pagkasu wahisyo si mga Muslimon. La hawla wala quwata illa billah. Hangkan kitaan niyo ba? May taintuhan kamaumuhan magpanog pala bulan December. Kitaan niyo ba? Kamaumuhan bala. Pagpanauhon sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan December, maray hati ko kita si mahasut si mahatinggi Allah, aun na rin ha mga ipon niya kailo si mimakna, dahil ha panuhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maray hati ko kita sin Allah ta'ala nalawa na, ingkabtangan sin Tuhan lam yalid, in Tuhan wala bakas piag anak. Sa in Muslimon Masinaman hitulak in ginhawaran. Manglaggo iha kapag bata sin Isa alayhi salam amo ing gyugular Tuhan sindo kaing akama. In Tuhan ta Allah subhanahu wa ta'ala wala siya tuan nag-anak. Sabi ni etikad sindo kaing akama in Isa alayhi salatu wassalam anak sin Tuhan. Which is bukon si anak sin Tuhan. In siya nabi. Dahil ha mga kanabihan day sa piyarasin mahasut si mahatinggi Allah. Misanin Allah Ta'ala na nga surah kanisa alayhi salatu wassalam. Akulta, linnasi, may tanamong kawakas manusia sin inikaw Tuhan at tawakan inikaw bihain ibihat tuwihan. Ulin agisin na Isa alayhi salatu wassalam, ikaw in labi makaingat tukod paginhawaparan ko ya Allah. At tinanamo asi inabila Isa alayhi salatu wassalam. Sayin Muslimun, suway maayad, iban suway umanip, amin makalamod haparakala ini. Karena yung parakala iniliangan ha mga Muslimun, sabdasin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isyu-isin na ningot-singot haro kayong agamatan tulong sin Nabi tawian lamod na rin kanila. Na'udzubillah. Iban kayo ngatan singkitan nyo katan. Hindo kayong agama makahati, ingkitan nyo di mag-inom alak, tabi ayaon. Hindo kayong agama makahati, ingkitan nyo di magkakaroon baboy, tabi ayaon. Hindo kay nga agama makahati, kita nyuri mang lamod-lamid para kala nila yaon.
Sa may tain Muslimon masinaman hitulak nin ginhawaran. Singkay nga tanim para kala yung liangan na katutan yung katan mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. Amo pa ka. Hindi liangan katutan yung mga Muslimon. In sumabo in para kala ini. In mag-greet na ko Merry Christmas. Walaw po rin mamikaw pagkaon. Mamikaw pag inumagpun ka o tao karna. Sinindom gana yaon. Paglagmak iwan panglagko iniha kapag bata sin Isa alayhi salatu wassalam hindi ka makakadusa. Mamikaw pagkaon, mamikaw pag inom hanat mo hipagsabo para kala doom gana yaon malagko dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab para kala iyan mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam liangan kato tanyo sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinhambok masa nakabisita yung Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Madina. Aundain ha mga kuntumpukan kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaw nagtitipon-tipon, nagpapadyamo, nagkukuyak karna sinaon para kala piyang laggo inila, aun para kala piaglagmakan nila. Dihay ni iyan sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtuman niyo. Bakas napinda sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo. Giantian na sin dua adlaw runhaon manjari kamu mag-celebrate. Manjari kamu maglagmak. Manjari kamu magkukuyak. Amo nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri. Iban sin Idul Adha. Amureni in dua waktu. Yang hindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manjariha mga Muslimun magkukuyag maglagmak, iban mag-celebrate, iban nasing kaibanan pa. Bangman haaturan da kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas dayong hatuliangan na si mahasot si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Narumatong na magdaratong datong na bulan Ramadan. Dumatong na sabi na Idul Fitri, amo yaunin suway na to dihilan waktu, amo yaunin suway na to rihilan halka. Iwa na to in pagmakuyag na to haparakala ayaon sabab may amo yaunin adlaw. Bilang giyanti sin Allah subhanahu wa ta'ala haruwayng adlaw amo in pagkabiyaksahan na to, pagkakitaan na to in maaunin pag-celebrate, maaunin paglagui, maaunin kaibanan pa. Sabab duwara in jari kato tanyo mag-celebrate, manglagui, doon dah waktu Idul Fitri, iwan sin Idul Adha, puas ding hatu mga katay manghuran, kama asan sin ako hakam Islam ando piyang langan na hakatutan yung katan. Nalabi aula nabihaon nyari kita bulan Desember, maaunin panglagmak, maaunin panglagui, sindo kayong agam, tungod pa na pinatukan Isa alayhi salatu wassalam, ando malingkat, in humalihalina dya kita niyo tumasbih, magdua, magsambahyang, magbasa Quran, aw naman maka na to karayawan daing Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, mangmayan to pagbarakaton sin Allah ta'ala, in patumtum sin ako kaniyuha adlaw ini, in Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Amin ya Allahu amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تصوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Kama sallaita ala Ibrahim. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.